Kulumak li Shabil Esil li Kakwa Jesucristo Hox Ibaon San Juan. Sa likutan hunchik eblitenamit li ke kanak chak humpakal li palaw. Keshkeretan nakunah kwi li hukup ki kwang aran. Utli Jesus inka ki ok chisa rochbene bishsolom. Chhunesepan koe bishsolom. Abanan kwanke kok hukup ke elkchak Tiberias ke ulak nach dikin li naajej barkwi ke kwaak. Nakkeril eblitenamit nak maani chik li Jesus. Aran chimoko bishsolom. Que oxa eblikok hukup utkoe Cafarnaum chistikbali Jesus. Utnakosheshta humpakali palau que eschierre. Atsolonel, okashat kulunari. Le Jesus kishme utkishche. Relik chinyal ni yere. Likinesik mokorikin tanak sherilatke nishkin kalru etali. Rikin panak sheshkwak ut sheshnuhak. Sheshkangelak mokochirish talitzekem na oso. Chirish panitzekem linka nalah na oso. Ali nashkeli khonelik yuam. Aantak gere shpanika holbeh. Shpanaka nain lishakabampish kwankil shpani chupabehios. Eban que eschierre. Karah rut kabanures kanjelankili narah li Dios. Kichak ok li Jesus utkishcherre. Likangel narah lios aan. Nakchepap litaklampil chakspan. Ratin likakwa